الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا. Evo mi danas ispred dijaspore Sadake iz Austrije uručujemo 27 invalidskih kolica za Drin u Fojnici. Kolica će i dalje biti podijeljena još Zavodu Bakovićima i privatno po potrebi, kako je dogovoreno. Donator ovih kolica je Hadžijski fond Austrije. Koristim ovu priliku da se ispred dijaspore Sadaka zahvalim njegovim donatorima, njegovom odboru i njihovim donatorima, naročito predsjedniku Rami Dahiću, da je Allah Đelšanu nagradi i poživi na hajru kao i sve osobe sa ove akcije. A zahvaljujemo se isto firmi Nuri Trans, vlasniku Nurije Bajramovića. Ja sam Zulum Ismet, obavljam dužnost zamjenika direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica. Koristim priliku da se zahvalim ljudima koji su organizovali ovu značajnu donaciju za Zavod Drin, za Zavod Baković i isto tako da se zahvalim u ime ljudi koji će u lokalnoj zajednici od strane ove donacije dobiti jedan dio da se pomognu ovim pomagalima da lakše žive i da nadomire one svoje nedostatke koje imaju se svojih zdravstvenih tegoba. Naravno, sad da ne bih izostavio kako sam informisan, znači zahvaljujem se prvo prevozniku, krenut ćemo tim redom, znači Nuri Trans, firmi koja je obezbijedila prevoz, zahvaljujem se Hadžijskom fondu i naravno udruženju Dijaspora Sadaka. Nadam se da ćemo prema onome što smo do sad razgovarali, dogovorili smo i neku buduću saradnju, nadam se da će ovaj početak neće biti i kraj, nego da ćemo u narednoj godini, pa možda čak i ovo imati još saradnje, da ćemo sigurno dobiti podršku od ovih udruženja i u narednom vremenu. Još jednom vam se zahvaljujem. Selam alejkum ponovo. Nalazimo se trenutno ispred ustanove u Bakovićima gdje smo nastavili našu podjelu invalidskih kolica. Sa mnom u prisustvu je direktorica Nada, pa nadam se da će ona nešto malo više reći. Prvo da vam zaželim dobrodošlicu u našu ustanovu i zaista jednu neizmjernu zahvalnost što ste nas se sjetili i evo što ste danas došli i da uručite našim korisnicima nešto što je njima zaista neophodno i što će im olakšati i omogućiti kvalitetniji život u našoj instituciji. Vi ste uložili mnogo truda i znam kako je kad se skupljaju donacije i do konačne finalizacije i uručivanja. Ja bi iskoristila prigodu zaista u ime korisnika, u ime djelatnika i u svoje osobno ime da se zahvalim Hadžijskom fondu Austrije koje je zajedno u suradnji sa dijasporom Sadaka iz Austrije i poduzetnikom Nuri Transport iz Austrije zaokružio ovu donaciju, znači i omogućio da mi konačno i kao finalno završetak projekta dobijemo ovu vrijednu donaciju. Još jednom velika hvala i pozdrave, zaista velike od srca svim vašim suradnicima i vama posebno koji ste danas ovdje s nama. Hvala lijepo. Iskoristio bih priliku ovog našeg susreta da ukratko predstavim ustanovu Zavod Drin i nešto ću kratko reći o Zavodu Baković. Zavod Drin obslužuje, odnosno pruža usluge za 494 korisnika, naš zvanični kapacitet je 500 korisnika. Tu imamo osobe sa teškim tjelesnim deformitetima, osobe sa mentalnim smetnjama i osobe sa različitim oblicima duševnih oboljenja. U ovoj ustanovi se kroz ovu zgradu koja se nalazi za mene i još jedno istureno odjeljenje psihijatrijsko i par manjih objekata koji su u neposrednoj blizini zavoda organizuje kompletan život. Kad kažem život, to mislim od programa resocijalizacije, rehabilitacije i naravno svega onoga što svaki pojedinac, bio on zdrav ili bolestan, zahtijeva. A to je od ishrane, njege, higijene, zabave, odlazaka na odmore, odlazaka na druženje, tako da imamo ovdje organizovanu
posebno bih izdvojio sportsku sekciju, znači gdje je za korisnike omogućeno da se bave znači sportom, treniraju košarku, odbojku, tenis, idu na plivanje, odlaze i učestvuju na domaćim i međunarodnim takmičenjima. S druge strane, znači imamo kompletno organizovanu zdravstvenu zaštitu kroz saradnju sa domom zdravlja, sa nadležnim zdravstvenim institucijama, kantonalnim bolnicama. Korisnici u okvirima zavoda dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, svi su svih vjeroispovijesti i moram istaći da se možemo pohvaliti da svi zajedno funkcionišemo kao jedna velika porodica. Raditi sa ovim ljudima je koliko i teret, toliko i veliko zadovoljstvo. To je nešto što ispunjava osoblje zavoda Drin, a nadam se da na taj način ovo naša duga tradicija i naše ovo postojanje i opstajanje u ovom teškom vremenu su dokaz, znači da ovdje postoje i kvalitet, da postoje ljudi koji znaju da se brinu o ljudima koji imaju posebne potrebe, pa tako smo i dan danas najveća ustanova u čitavoj Bosni i Hercegovini. S druge strane, pomenuo bih i Baković, pošto će jedan dio ove donacije ići i za zavod Bakoviće, to je institucija koja je u neposrednoj blizini nekih 4 km od zavoda Drin. Njihov zvančni kapacitet je 375 korisnika, po istom modeli su organizovani i trenutno imaju 350 korisnika. Trenutno imamo jako dobru saradnju, zajedno učestvujemo u određenim programima, projektima i naravno u svakom slučaju kad možemo jedni druge pomoći, pomažemo. Pa evo i kroz ovaj projekat, znači pomoć će biti usmjerena i prema zavodu Drin i prema zavodu Baković, što svakako mogu pohvaliti. Pozvao bih naravno i ova društva koja su sada organizovali ovaj projekat i ovu pomoć, da naravno svi oni drugi koji mogu pomoći, pomognu zavode i zavod Drin i zavod Baković, a vjerujem da će to biti upisano kao dobro djelo, prvenstveno ljudima koji pomognu, a s druge strane bit će i prepoznato od lokalne zajednice i od ovih ustanova koji će od vas primiti. Dijelimo invalidska kolica za potrebe vaših djece, roditelje, neko ima i od vas. Hvala. Vi se zovete Lišani Šećira se zove. Za koga ste uzeli? Za Mirsada, da sina. Od čega bolujem? Od cerebralne paralize. Ajde, nadam se da će mu dobro dući tako. Hvala vam, živi, zdravi bili puno godina. Pa ako Bog da i godini dijelili. Amin, lahi arabi. Ako Bog da budemo zdravi, živi, svi redom. Amin. Samo to želi. Dijaspora Sudake, danas smo dolukli ovdje u saradnji sa dva udruženja, invalidska kolica, da podijelimo osobama kojima su potrebe. Pa vas ovako želim pitati za vaše mišljenje kako, kome ste došli uzeti kolica, kome trebaju, kako Došla sam za djevojčicu iz Mirhana, Oprosti, molim te. on je čirka na 20 godina. Boluje li od cerebralne pensije? 23 godine, kažete. Da, 23 godine, eto, zahvalila vam se puno kad ste se sjetili. Da, nije, hvala Allahu dragom kad smo našli načina da vam ovako, mi smo danas vama dovukli podjelu, vršimo invalidskih kolica. Nadam se da će vam dobro doći, da vidim da vam trebaju, znači. Hvala, da ste zdravi, živi puno godina. Amin, mahjar, onaj ko je donirao, onaj ko je dovuku, onaj ko divlje, tako je onda. A vama još bolje da bude kako treba, jeste. Eto, hvala. Ovi ste odavde nešto. Jeste, odavde. Kako se zovete? Nalču Enesa. Drago mi je, Enesa, da će ti valjati i da će ti pomoći. Pa eto, bit će dobro, hvala puno organizaciji, svima vama. Hvala, hvala. Ajde, jedan snimak ovdje. Čekaj, ajde vam. مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا